Honestly, it's so nice to be here. You're such beautiful energy. Grazie, grazie. Il-55 edizzjoni tal-Giffoni Film Festival f'Salerno l-Italja komplit illum biżvolta kemm xejn iktar skura. Il-mistieden ewlieni għas-serata tal-lejla kien id-direttur Amerikan Tim Burton fejn sar tapit iswed speċjali għat-tnedija tat-tieni staġun tas-serje Wednesday. Fis-sala Truffaut mimlija saru ħomma, it-tfal kienu ħerqana biex jistaqsu lid-direttur dwar il-films u l-karattri tiegħu. I think life is made up of light and dark and funny and sad, and so I like to mix everything up. That's why I love Wednesday, because she's a mixture of all these kind of emotions. Id-direttur tkellem dwar il-kollaborazzjoni tiegħu mal-kantanta Lady Gaga illi qal għandha estetika simili. Rapporti riċenti fil-medja qed jispekulaw li l-koppja ħadmu flimkien fuq video mużikali għalkemm la d-direttur u lanqas il-kantanta ma kkonfermaw dan. Fost il-mistoqsijiet ta' tfal dawk li spikkaw kienu dwar kif beda jaħdem fil-films u x'għamel biex sar daqshekk popolari. U għastqar li meta kien żgħir kien isib l-ispirazzjoni minn kull imkien u li l-arti favorita tiegħu kienet it-tpinġija. When I was young, I just felt I like drawing, I like doing this, I like doing that, and you just have to kind of keep that feeling in your heart, in your soul. And you know what I mean? It's like, because people will tell you all sorts of things. You're not good at this, you're not good at that, but keep in your heart and your soul who you are as a person, and that's the best you can do. Fit-tmiem is-serata li saret fis-sala Truffaut, il-fundatur u direttur tal-festival Claudio Gubitosi ippreżenta l-premju Truffaut lid-direttur. Dan minħabba li d-direttur u attur Franċiż François Truffaut kien żar il-festival f'Giffoni fl-1982 u kien kiteb lil Gubitosi li fost il-festival tal-films dak ta' Giffoni huwa l-iktar wieħed neċessarju. Skatta wkoll illum il-proċess tal-votazzjoni fejn madwar 5,000 persuna ta' bejn is-6 snin u 18-il sena se jkunu qed jiddeċiedu min se jirbaħ il-Griffin Award.